Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta. Sangut ki dekat ka Voice of the People Party VPP marung keneng constituency ki lapan tiket na keseng lejong baki kwa banyakun ya ke election MDC na seorang kam constituency Syaka Khasi Hill Autonomous District Council KHADC. Ya ke kerteng jong kini ki sangut ke VPP Maru kenang sarkel hapok gejing tip UMLA ba Havingstone Karpran kila pak caw presiden ke VPP ba Arden Milar pasai moin. Lasngau tu ba ke VPP sengkemi dan ba ke election committee kan sashim tang ke wai karai banjit tang ke wai ke kerteng na ka benta ban pentikna ban yo jing job ha ke election MDC arajar arpeu saw. UMLA ka VPP na maur kenang constituency uba Havingstone Karpran ule itu baki don hadu sangut kita kot keseng VPP ki balapan tiket bat kajali kalapa ya keteng barok sangut syau presiden keseng kemi ule itu baki don arngut ki balapan tiket hanrei kilakan randino namar uwe udai ubatarikam office hadu menta kilapan tiket na keseng VPP panikun ya ki election MDC na seorang kaham konstituensi ki don tang sangut hanrei ya ki wei ki bomsyem layat naga keti jonga ngam tip ai uloong nalor kani ule itu ba na pedeng kini ki sangut ki bapan tiket kilakular ba ladaan ai tiket yawai kini trai lang bin ban pengklan biang ya keseng VPP ule itu ru biang ba swaban penbena ya ki tiket MDC ke VPP kan sesyong perkat ha ke CEC haba kali ya ki keteng jong ki dikot ki bapan tiket uba Karpran syam lakwa ban perpau keteng penban ulai syu pentim baki don sangut ki bapan tiken hakajuk kapor udon jikermen ba ladayo uwei neki sangut ki balapan tiket ke VP kan yo biang ya kejing jom lada ke VP kan penyang kertong kan habi kun persya yau MDC bementa ba penyak sing sim ubadai UTM ka Khasi Hill Autonomous District Council bementa gumban cupan ken mau ka VP kalasai daw ba Havingstone Karpran ha ke election MLA bat ulala ban pelim ya ba penyak sing sim ubadai ha ke ju kapor UMLA bat MDC na gatai gatai